Poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Bez rukavica sa Božom Marićem. Danas imam izuzetnu čast da ugostim svog sugrađanina, jednog od najtrofejnijih rukometaša u Bosni i Hercegovini, čoveka koji je danas direktor TV turnira šampiona u Doboju. Moj i vaš gost je Danijel Šarić. Danijele, dobrodošao. Dobar dan i dobro vas našao u našem rodnom kraju i evo, drago mi da sam i vaš gost na vašem podcastu. Dragi gledalci, za početak like, subscribe, share, jer bit će ovo veoma zanimljiva emisija. Danijele, tvoju karijeru je obogatila veoma bogata karijera, kako klubska, tako reprezentativna, ali evo nekako da krenemo od početka. Ko je bio taj neko ko je Danijela Šarića postavio između stativa rukometnog kluba Sloga u Doboju? Pa da, ja sam kao klinac sa 8-9 godina krenuo da se bavim ovim sportom iz razloga što smo svi živjeli u jednoj zgradi gdje smo i preko puta je bila dvorana, jel tako, naša u Doboju, gdje smo svi đuture krenuli da treniramo. Bilo nas je, boga mi, 10 ili 12. Ko me postavio na gol, prije svega, postao se zato što sam bio nezgrapno građen, mršav, manjeg rasta i stavili su me na krilo, pa poslije toga su me stavili na gol, a inače poslije toga meni je lijepo bilo vidjeti dvojicu izuzetno u tom periodu velikih golmana u Slogi, rukometnom klubu Sloge, gdje sam ja rekao ovo mi se sviđa i mislim da i ja mogu tu nešto da uradim. Tako sam i krenuo. Danijele, tvoj put dalje te vodi u rukometni klub Borac, iz Borca odlaziš u Veliku Crvenu zvezdu, iz Crvene zvezde u Sintelon, a nakon Sintelona Pirinejsko poluostrvo, brojni klubovi, vrhunac klubske karijere u rukometnom klubu Barcelona, sa kojom osvajaš niz trofeja. Bilo bi dobro da našim gledalcima podsjetimo Danijel Šarić je ipak neko koji je osvojio brojne trofeje. Prvenstvo Jugoslavije, Kup Jugoslavije, Asobal ligu, Kup Asobal, Super Kup Asobal lige, 2 lige šampiona. Šta je to nešto što je Danijel sve sanjao kao mali klinac iz Doboja koji je krenuo i došao do velike Barcelone? Pa prije svega, i kad sam kretao da se bavim ovim sportom, ni u snu nisam mogao da sanjam da će jednog dana, kad završim karijeru svojih 43 godine, da sve te titule koje si upravo ti sada nabrojao biti u mojim vetrinama. S obzirom da smo krenuli iz Borca, pa onda u Zvijezdu, Sintelon, poslije toga sam odlazio u 2-3 španska kluba dok nisam u kraju otišao u Barcelonu. Jedan put, stanice, sve ti klubovi su mi davali, ojačavali me, usavršavali me da na kraju krunisanjem svoje karijere u Barceloni osvojim sve te titule. Naravno, opet ponavljam, nisam sanjao da će to jednog dana da se desi kad sam kretao, međutim, na kraju uz rad, odricanja, a i naravno i sreću koja mora sportiste i životu da te prati, na kraju kad se podvuče refa, vidjeli smo da tu stvarno ima puno tih kvalitetnih osvojenih titula, što na kraju i ostaje, i prijateljstva u samom sportu, dakle ja dolazim, to jeste rukomet. Ali evo nekako, Danijele, zaista rukomet je malo specifičan sport. Imamo negdje da imamo te neke brze izmjene, ljude koji igraju napad i odbranu, golmani se ne menjaju tako često. Ti si imao tu, hajde da kažemo, nesreću ili sreću da si u svakom klubu imao vrhunskog golmanskog partnera. Tako je. I da je bio veoma težak put da se izboriš samo. Koga bi, evo, izdvojio u klubskoj, a kasnije ćemo nešto više pričati? Pa dobro, od svih tih u klubama, svih tih golmana koji su dijeli sa mnom gol, ja sam uvijek uzimao nešto najbolje od njih, kopirao sam neke stvari, učio sam od njih i nikad nisam imao problem rivalstva na gol, nego čak šta više imponovalo me da imam pored sebe još jednog jakog golmana, jakog karaktera, što je i meni davalo veću snagu i moć da i ja opstanem na tom nivou. Naravno, tu je uvijek, kad kažem, to je Arpad Šterbi koji sam bio i u klubu i u reprezentaciji sa njime, tu su Dejan Perić, Tomas Svensson, još mnogi golmani, međutim ta tri, hajde da kažem, David Barufet, koji je kapiten bio i Barcelone i španske reprezentacije, svi ti golmani sa mnom su
bili svi ovih godina. Evo, to su ta 4 golmana koja mogu izdvojiti, a pritom da sam mogao da naučim od njih nešto, da su mi oni učinili boljim kao golmanom i kao čovjekom, tako da, evo, to su njih 4. Ali evo, Daniel, moramo da kažemo da sve golmane koji se nabrajao, svi su poneli laskave titule, da su bili ili najbolji golmani u ligama gdje su branili, ili u reprezentacijama ili na velikim takmičenjima. I, što kažeš, mnogo se moglo od njih naučiti. Tako je. S obzirom da uzrastanjem, dizanjem tvojeg kvaliteta dolaziš na kvalitetne pozicije u klubovima. Sa tim kvalitetnim pozicijama klubom dobijaš i kvalitetnu minutažu ili da dijeliš s nekoj minutažu, u ovom slučaju golmani su bili. Ja sam puno stvari od njih naučio, digli su moj karakter, glad za pobjedom i što bi ja rekao... da budeš bolji. Tako je, i naravno da me naprave da se održim na tom visokom nivou. Jer ću posjetiti naše gledalce i slušalce da nije problem, ili je problem da dođeš do vrha, ali da opstaneš na vrhu i tekako će u mojoj karijeri biti teško, a ti svi golmani koji su bili pored mene davali su mi snagu da opstanem tamo gdje sam i bio svih tih godina. Kako kažu, Danijele, golmani su kao vino, što starije to bolje. Iskustvo se gradi godinama. Nekako i manje povreda, koliko mi se čini, golmani imaju. Pa imaju manje povreda, to su uvijek pričali prije da golman je kao vino od 30. godine pa starijim dobima, oni su kao bolji. Međutim, u zadnjih 5 do 8 godina, malo se i to mijenja, da već ti imaš golmane sa 23, 25 godina, 26, da su pravi nosioci svojih ekipa i da osvajaju Lige šampiona. To je mali Nilsen koji je bio u Barceloni, sada je otišao u mađarski Vesprem. Imali smo i Gonzala Pereza koji je bio sa mnom već sa 26, 27 godina osvajao Lige šampiona. Tako da već se i tu pomalo mijenja ta godište sazrijevanjem golmana, a naravno mi smo tu, ajde kažem, nemamo taj fizički duel sa igračima, mi imamo fizički duel sa loptom, koja ide preko 100 na sat kad je sa 6 metara kad se šuta, ali to su možda neke sitne povrede ili u najgorem slučaju loše staneš ili pokret pa imaš problema sa koljenima. A ovo ostalo sve. Danijele, ostaje nekako kuriozitet da si čovjek koji je branio za 4 različite reprezentacije formalno, branio si za Saveznu Republiku Jugoslaviju, za državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i svoju reprezentativnu karijeru završavaš na golu reprezentacije Katara sa kojom osvajaš i srebrno na svjetskom prvenstvu 2015. godine, nakon toga i učešće na olimpijskim igrama. I moram da kažem da si, pored pokojnog Đorđeta Lavrnića, jedini dobojlija koji je učestvovao na olimpijskim igrama i koji imaš, siguran sam, najveći broj trofeja u istoriji grada Doboja. Pa jeste, mogu reći, ja sam imao tu sreću da kroz moju životnu i sportsku karijeru, prije svega igrao sam za reprezentaciju Jugoslavije, Srbije i Crne Gore u to vrijeme, ili tako, i poslije sam imao sam nastupe za Bosnu i Hercegovinu, poslije toga za Katar. Prilazak u Katar u mojem najvećem, ajde kažem, Zenitu 2011. godine sam prihvatio iz tog razloga da osvajaš Lige šampiona, osvajaš sve, međutim, ostao sam željan i kratak reprezentativnih uspjeha. Jer sam ja igrao za reprezentaciju Srbije i Crne Gore sa Dejanom Perićem i Štervikom, gdje u tom periodu nisi mogao da nađeš baš adekvatnu minutažu, jer su od dvojica top golmana, i na kraju se odlazi u Katar iz tog razloga gdje sam imao priliku da igram svjetsko prvenstvo, a na kraju toga odlazim i na olimpijadu. Za jednog sportistu, kao što je bila moja karijera, vrhunac karijere je odlazak na olimpijadu, jer je to stvarno show. Ali evo, Danijele, negdje ostaje žal za tim 2000. godine. Branislav Pokrajac te u posljednjem momentu skinuo sa spiska putnika za olimpijske igre u Sidneju. Prije toga Veselin Vujović za evropsko ili svjetsko prvenstvo također. Kada si se odlučio na poziv našeg sugrađana Vojislava Vojkana Rađe da prihvatiš poziv da braniš za Bosnu i Hercegovinu, tada sam negde pročitao tvoju izjavu da je to bilo možda najveća greška da
da dođeš, da braniš. Da. Šta je to? Iskreno, ne, bila je najveća greška iz tog razloga, to odluka koju sam prihvatio, a bila je poslije, jer su smatrali me kao sportskog protivnika, jer moja ideja je bila da se napravi 3 centra, 3 sportska centra, rukometna centra, dakle će se... Banja Luka, Sarajevo i Mostar, je li tako? Ne, bila je Tuzla, Banja Luka i Sarajevo. I u tom periodu kad smo razgovarali o toga je bila ideja da to budu 3 sportska centra gdje će se kvalitetno razvijati rukometaši i toga mogla bi biti kvalitetno za reprezentaciju. Međutim, da li su se uplašili, da li su smatrali da moja ličnost, moj karakter može da im bude od opasnosti, tako da sam poslije 11 ili 10 nastupa odlučio da tu više nije meni mjesto i da vidim da nisam dobrodošao. Ja gdje nisam dobrodošao, apsolutno imam pravo da odem odatle. Nakon toga pojavljuje se, hajde da kažemo, jedan od najvećih rukometnih stručnjaka, Rivero Valera, predlaže Danijelu Šariću projekat reprezentacije Katra, prihvataš poziv da učestvuješ u tom projektu. Ono što je simptomatično da u toj reprezentaciji Katra je bilo samo 4 igrača iz matične države, sve ostalo ste bili, hajde da kažemo, stranci koji su prihvatili da učestvuju. Da li je Danijel Šarić tu pogriješio ili je to bio pun pogodak? Prije svega, to je bio pun pogodak iz razloga što sam na kraju osvojio i srebrnu medalju, išao na olimpijadu, što mi je bio cilj kao reprezentacija. Da se upotpuni karijera. Tako je. A vraćam se na početak tvojeg pitanja, Valero Rivera je došao jer sam ga ja predložio. Wow. Tako je, a objašnit ću sada. 2013. kad je bilo svjetsko prvenstvo u Španiji, oni su bili u Barceloni, igralo se finale Španija-Danska. I moj veliki prijatelj, mogu reći slobodno brat, Boris Vrhovac iz Banja Luke, u tom periodu je bio u Federaciji Katra. Kad je Katar dobio da organizuje svjetsko prvenstvo, predsjednik ga je pitao da li ti imaš nekog igrača koji može da promijeni mnoge stvari ovdje. I on je rekao da, to je Danijel Šarić, on je golman sadašnje Barcelone, on je upravo ovdje u Barcelone, ako želiš s njim da popričaš, nije problem. Ja sam otišao na razgovor gdje smo pričali u vezi toga, gdje smo pričali oko ideje njihove da ja budem član reprezentacije Katra i on me je pitao, predsjednik, da li imaš nekog trenera koji može da bude nama pri ruci, to jeste da napravi kvalitet. Ja sam rekao, večeras imate svjetsko prvenstvo finale, tu je Valero Rivera, moj veliki prijatelj prije svega i ako želite, ja mogu s njim da pričam, a vidjet ćemo šta je tako. Tako je sve to krenulo, onda je Valero potpisao ugovor, a poslije toga ja sam došao, kad sam završio ugovor sa Barcelonom, da branim za katarsku reprezentaciju, to jeste poslije da budem. I to je tako krenulo, onda je Valero došao, Valero je poslije toga postavio još jednog Kubanca i 2 Crnogoraca da igraju za reprezentaciju Katra i to je sve tako krenulo. Onda se ja poslije pridružio i tu sam gdje jesam. To je prava istina. Svjetsko prvenstvo 2015. godine u Katru, Danijel Šarić u polufinalu protiv Poljske zaključava gol i velik plasman u finale. Da. Kako je to dočekala publika na azijskom? Pa, budem iskreno, stvarno smo to svjetsko prvenstvo odigrali na jednom kvalitetnom nivou i da je to stvarno bilo za ne povjerovati da skup tih igrača, i sam se rekao da ih je bilo 4 sa lokalne ili iz države Katra, ostalo sve bilo igrači koji su igrali tu ligu, živjeli su tu, ali nisu rodom odatle, da tako kažem. Mi smo dali taj kvalitet, međutim, Valero Rivera je postavio to sve kako treba i stavio na pravi put sve igrače na pravo mjesto. Kad smo osvojili to polufinalnu utakmicu poslije Poljaka, ja bih prije rekao da je to, utakmicu su se prije vratio, nama je utakmica protiv Njemačke donijela to sve, gdje mi veliku silu koju Njemačka pobjeđujemo, dolaze Poljaci, igramo protiv Francuza finale. Ja kad se ušlo na polufinalnu utakmicu i kad smo ušli u finale, svi su naravno bili presrećni, zadovoljni, a meni lično sam se radovao jer znam pobjedom polufinala sigurno ti je zagarantovana medalja. Sad, ono ključno pitanje, da li radi se o Katru, jedna od najbogatijih država na svijetu,
Vjerujem da većina naših gledalaca sigurno misli da je Danijelu Šariću glavni motiv bila finansijska strana u Katru, a ti si sad upravo rekao rečenicu, znao sam da ulaskom u finale osvajam dugo čekanu reprezentativnu medalju, pa makar to bilo i sa reprezentacijom Katra. To je tako se dešava u Evropi. Moj ugovor u Barceloni, koji je bio 8 godina, je sljedeći. Da ti imaš ugovor bazični, imaš sve. Međutim, na kraju, osvajanjem titula, ti imaš adekvatnu novčanu nagradu. Gdje je naš predsjednik tadašnje Laporta, je imao si napisanu premiju, plus Laporta je od fudbalskog kluba davao ekstra duplu premiju za nas, za igrače, jer se osvojio Ligu šampiona. Tako je i bilo i u reprezentaciji Katra. Hoću da kažem da ja sam kova stare generacija gdje nama je na kraju bio novac bitan. Bitne su bile sportsko razvijanje, sportska edukacija, osvajanjem titula i na kraju normalna procedura da tebe neko za to mora da plati. Tako je bilo i sa Katrom. I opet sada ponavljam, moj glavni motiv je bilo i odlazak na svjetsko prvenstvo i na olimpijadu, a samim tim, a što bi ja nekoga i lago, pa naravno da novčano ide, ali to je tek na kraju balade, svega dolazi novac koji se sada totalno poremetilo sve i zato imamo ovakve igračke i ljudske krize. Danijele, u 43. godini okončavaš svoju sportsku, igračku karijeru. Nastavljaš svoj angažman u Olimpijskom komitetu Katra, ali ono što je meni posebno zadovoljstvo, siguran sam i svakom Dobojliji i svakom čoveku u Republici Srpskoj, da si ti danas direktor međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona, najveći si ambasador Doboja i zahvaljujući imenu i tvom uticaju dolaze u Doboj najveće, kažemo, europske i svjetske ekipe. Evo, ove godine je održan 57. turnir, dakle, to je svakako najveća smotra rukometa u svetu. Kako je biti direktor jednog takvog projekta u svom gradu? Pa, prije 4... Jer sigurno da nije presudan novac, motiv. Apsolutno. Ne bi ni krenuo. Da, siguran sam, zato sam i naglasio. Ne bi ni krenuo, evo, mogu odmah odgovoriti na to pitanje, a svi koji me poznaju znaju da ja to odgovorno tvrdim i da stojim za toga. A moje, prije 4 godine ili 5 godina kad je krenuo sad taj projekat, rukometni moje društvo, pričali smo, pošto dolazilo do nekog zasićenja ili već krenulo je opadanje ovakvog ogromnog regionalnog i svjetskog renomea kao što je rukometni TV turnir šampiona i ja sam dobio poziv, ili mogu sam reći, nametno se da kao sportski radnik, kao Dobojlija, da želim da nešto da vratim Doboju Republici Srpskoj i da napravimo nešto, da budemo najveći promoteri, a znamo koliko sport može da probije granica i koliko je probilo granica. Tako smo pokazali ove godine, su došli sa 3 kontinenta različitog ekipe ili nacionalni timovi, što znači da smo uspjeli u tome. Moj glavni motiv je bio da vratimo brend, da ga očistimo, stavimo njegove stare sjaj. To smo uspjeli već prve godine, dolaskom svih tih ekipa. Poslije toga najteži periode, kao što sam pričao u sportskoj karijeri, je kad dođeš gore, sad trebaš zadržati. Evo, Bogu hvala, pa mi evo zadnje 4 godine to radimo stvarno na jednom pravom, iskrenom nivou i svakako da veliku pomoć imamo od Republike Srpske institucija, pogotovo od našeg predsjednika organizacionog odbora Milana Dodika, koji je uvijek tu zna, osjetio je pravu energiju i ljude koji žele da vrate i da promovišu Doboj Republiku Srpsku u pravom svjetlu i naravno gradskoj upravi i ja slobodno mogu reći mom prijatelju Borisu Jeremiću. Evo, Danijele, pomenuo si gradonačelnika Doboja, gospodina Borisa Jeremića i Milorada Dodika kao predsjednika izvršnog odbora, ali ove godine vidio sam, hajde kažemo, čitav politički vrh je bio tu. Predsjednik vlade, gospodin Savo Minić, je svečano otvorio turnir. Tu su bili poslanici iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ministri, poslanici iz Narodne skupštine Republike Srpske. Koliko ti znači kompletna ta podrška i
svih institucija u jednoj ovakvoj organizaciji, jednog ovako impozantnog? Apsolutno da mi znači, pogotovo što smo mi u sportskom okrugu, oni su osjetili da u sportskom okrugu mi možemo dati puno, apsolutno da mi znači i da mnogo lakše mnoge stvari mogu da se pomognu, odrade i da to ima toliku svjetlost koji ćemo prenijeti dalje u regionu, a bogami i u Evropi. Danijele, možemo li najaviti ekskluzivno koje ekipe će Danijel Šarić sljedeće godine dovesti na 58. međunarodni TV turnir? Šuška se Barcelona, Partizan, ima li nešto od toga? Pa dobro, mi smo već krenuli kao što uvijek radim, svake godine unaprijed pravimo i ja već do kraja godine ili do početka nove godine u januaru imam završene, potpisane ugovore sa svim ekipama koji bi trebali da učestvuju na sljedećem turniru. Apsolutno da mi već smo krenuli da pričamo sa mnogo evropskih klubova, ne samo Barcelona, nego ima tu puno evropskih klubova koji smo već uputili poziv. Možda još rano da mi ističemo šta i kako, ali ja samo mogu obećati i radimo na tome da to budu stvarno opet kao svake godine da budu to evropski, svjetski pravi ekipe, što i ovaj turnir zaslužuje. Danijele, moramo malo izaći iz ovih sportskih okvira. Kakav je život u Katru? Kako se uopšte sve ovo sad kad je bilo ovi vojni sukobi tamo na tom azijskom polu? Da li je to uticalo na život porodice Šarić? Pa meni je, nažalost, treći put u životu da polazim toga. Bilo je prvo rat u mom rodnom Doboju, pa onda bombardovanje u Beogradu i sada je bilo i u Katru. Bilo je 2 sedmice nelagodnog osjećaja, da tako kažem, međutim, država Katra itekako je administrativno jako čvrsta zemlja i čuva svoj narod, bilo dakle da dolaze, a život kao život u Katru, moram biti iskren, sam se navikao, jer imamo naš neki rad i sistem porodični, koji mi je na okupu, tako da meni život u Katru odgovara. Naravno, imaš 4 mjeseca gdje je jako vruće, pa onda dolaziš u malo hladnije krajeve na 35 stepeni. Tako da meni lično i mojoj porodici je život u Katru prija. Imamo naš neki porodični mir, imamo naš posao koji radimo, tako da kao da sam i u bilo kojem drugom gradu, to jeste državi. Jer ja sam od 13. godine izvan svog rodnog grada Doboja, tako da meni i adaptiranje na nove sredine nije problem, ali mi je bitno da porodica je uz mene, da smo svi skupa i da zajedno rastemo. Dakle, možemo reći da je država Katar objeručki prihvatila porodicu Šarić i pružila je sve ono što jedan čovjek može da poželi. U znak zahvalnosti cijenili su moje sportske rezultate koji su bili. Prirodnim putem je bilo da i ostanem tamo da živim. Iako sam imao poziv od Barcelone da se vratim i da budem kod njih, zajedno sa svojom ovom porodicom odlučili da to bude Katar i da imamo neki naš mirni i stabilni život. Danijele, imaš 2 sina i ćerku. Ćerka živi sa tobom i suprugom u Katru, a sinovi su u Španiji. Tako je. Stariji na golu Barcelone, rukometnog kluba Barcelona. Srednji sin se bavi fudbalom. Jeste. Kako u perspektivi vidiš kao roditelj, da li možda nekad prebacuješ to, da li djeca možda osjećaju taj teret? Tata je bio vrhunski golman, sad je Filip na golu Barcelone. Da li mu je to možda neki teret, ajde da kažemo breme, hoću li ja uspjeti to što je tata, ili je to bilo maksimalno relaks, škola, uživajte u tome što radi? Apsolutno. Kod mene sve što rade moraju da uživaju, da imaju osmijeh na licu. Jer niko ih ne tjera da se time bave. I uvijek imaš puteva životnih gdje mogu da se opredijele, da li je to sport ili učenje ili neke druge sfere, uvijek imaš svoju odluku, međutim oni su odlučili da budu u sportu. Kad su odlučili da budu u sportu, onda smo obavili jako lijepe
porodične razgovore, sportske razgovore, gdje se obratio pažnju na mnoge stvari, međutim, to smo na vrijeme očistili, prošle su te neke, gdje kažem, male bolesti, tako da jedan i drugi apsolutno nemaju nikakav problem što nose prezime Šarić, jer jednostavno one su jedinke koje zasme za sebe, čak šta više, ako možete vidjeti, kod Filipa stoji F. Šarić, što kaže, ja nisam Šarić onaj, nego sam ja jedinka koja je sama za sebe i radi svoj posao najbolje što može. Drugi je isto u sportu, u fudbalu je golman, isto se nalazi u Španiji, ali što je najbitnije od svega toga da djeca koja su u sportu, a u mom slučaju su dvojica tu u sportu, da u isto vrijeme završavaju fakultete i da već jedan i drugi su završili 2 godine svojih fakulteta, što mi kao roditelji moramo biti ponosni na to, jer rekao sam na početku razgovora da ti radiš, stvaraš, a ako nemaš životne ili sportske sreće, na kraju možda se to neće iskoristiti, zato je dobro da uvijek imaš završen školu, da je papir tu uvijek u džepu i znanje. Ali samim tim završavanje dolazi do znanja, tako da moram biti sretan i Bogu hvala da je tako. Daniele, evo, ako bi danas s ove distance pogledao put Danijela Šarića koji je iz jednog, hajde da kažemo, malog doboja i rukometnog kluba Sloga došao do vrha u rukometu, da li bi Danijel ponovo prošao taj krug? Apsolutno, bez razmišljanja. Iako nije bilo lako, moram priznati da sam 2 ili 3 puta kretao iz početka. Ja uvijek kad bi pisao knjigu, moja bi se knjiga zvala Od rata do titule. Jer sam iz ratnog doba otišao u Banja Luku, i na kraju svih 25 godina koliko je kraja dobijaš titule i osvajaš to. Tako da, zašto volim da radim sa mladim ljudima i zašto volim da djeca znaju šta znači sport u životu? Zato što jačajte kao ličnost, da izvan sporta u svom normalnom životu i kad tako može da ti pomogne tvoj karakter da bude mnogo jači, da se ne pada na svaki mali trzaj životni ili sportski. Meni je to pomoglo jako u mom sportu i imao sam odbijanja od reprezentacije, danas na spisku ujutro zato što nisam bio, vjerovatno, što nisam imao kosu pa su me skinuli sa spiska ili tako nešto, sve si to trebao da prolaziš. Potpisuješ za evropski klub, oni s tobom te stavljaju na neku drugu transfer listu, odlaziš opet iz početka. Tako da, kad podvučem ref, isto bi sve krenuo, samo bi možda neke stvari pametnije odradio, to jeste ne bi davao svakom za pravo da može da razmišlja sa mojom glavom. Evo, Daniele, za kraj, Filip se nalazi na golu Barcelone, izabrao je da brani za Bosnu i Hercegovinu, iako sam siguran da je mogao... Ne brani. Filip Šarić ne brani. Brani za katarsku reprezentaciju. Za katarsku reprezentaciju. Da li je to konačno njegova odluka, ostaje tu na golu da nasledi stopama Danijela? On je sada bio s nama na svjetskom prvenstvu sa katarskom reprezentacijom, ali u principu nikad ti ne znaš u sportu gdje ko može i kako završiti. Ponavljam opet, on kao sportista mora da ulaže u sebe, da se razvija, da završava školu, a što je najbitnije da bude srećan, zadovoljan sa osmijehom na licu. Dragi gledalci, bio ovo Danijel Šarić. On je najveći ambasador grada Doboja, najtrofejniji rukometaš u Bosni i Hercegovini. Bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da obavim razgovor sa njim nakon 57. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona. Like, subscribe, share. Daniele, hvala ti na gostinu. Svako dobro, želim.